sliku koju Harry vidi i FBI ga hvata. Korakom dalje od prljavih poslova, dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer pušita kurac. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I porazan najjači tim na Balkanu, sa vama je Rale. I ljudi, danas ćemo da radimo nešto novo na kanalu. Uglavnom, radi se o tome da ćemo komentarisati neke Reddit postove. Ko ne zna šta je Reddit, Reddit je zapravo neki sajt gdje vi možete postojete vaše neke stvari bilo kakve. Znači, to mogu biti neki YouTube snimci, neke vaše lične slike, neki vaši lični postovi, slike, bilo šta. I Reddit se sastoji od toga da, znači, svaki odeljak ima neke svoje stvari, na primjer gdje se stavljaju neki postovi. Ja sam ovdje kao što vidite ušao Yu-Gi-Oh odeljak gdje imate svašta vezano za Yu-Gi-Oh. Znači, Reddit je jako dobra stvar i zanimljiva. Tako ću danas reagovati na Reddit stvari vezane za Yu-Gi-Oh i za sam anime. Ako vam se svidi klip, ostavite like naravno i subscribe. I da sam još dodam da mogu također Reddit neke reakcije za neke druge stvari, ne samo za anime Yu-Gi-Oh, a to pišite vi sami u komentarima da li to želite. Tako, sad ćemo vidjeti šta mi je tu prvo ponuđeno. Imamo Weevil Pro Exodia Strat, sad ćemo da vidimo šta je to. Okej, ovo je nešto vezano za Weevila, samo ne da bi neki copyright na ovu pesmu ili tako nešto. Da, ovo je kao za Weevila, kao neka parodija. Da, kaže, mogu da imam te tvoje karte kao na foru, sad će mu sjebe život. Da, klasična stvar koju radi Weevil, baca kartu u vodu, ništa se ne pita. I neka BDS pesma i odlazi lik. Dobro, lepo su ovo odradili, ovo su zaista lepo odradili, moram da priznam. Why didn't jump in the water? Realno, što nisi skočio u vodu, bre, što nisi... Znači, da bi radio full scenu, mora uradi sve što su radili oni. A, koliko znamo, John je skočio u vodu, znači, gdje je tvoj skok u vodu? To mi čekamo, to mi hoćemo da vidimo, skok u vodu, mi smo po to došli. Ima što je, Yu-Gi-Oh! Blue Eyes White Dragon 20 Universal Gold Edition. Ovo je neka, mislim da je 20. karta, ili ne, 20 godina, kao, a 20 godina od nastajanja ove karte, razumete, ovo je prva karta ikad, mislim da je smišljena. Nećemo reklame da gledamo. I ovo izgleda baš epic, znači kao što vidite, postavljaju neku ovu cool neko platno ovdje ima iza, znači ne znam šta je ovo. Piše 20 kao 20 godina i ovdje imamo tu zlatnu kartu, tj. karticu Blue Eyes White Dragona, zaista lepo odrađeno. Da, kao što piše Pure Gold verzija zaista lepo odrađeno. Yu-Gi-Oh becomes a leading power in the world, everything resolves around the card game, just like in the anime. Koje deko je bio ili poznat ličnosti, da. Ovo jako inače ide zanimljivo, ko se sjeti ovoga svaka mu čast. A inače, ko nije razumeo šta ovdje piše da Yu-Gi-Oh kao postala vodeća moć na svetu i sve sukobi se rešavaju Yu-Gi-Oh kartama. Dakle, nema ratova, nema ničega, pušaka i tako, sve se rešava u duelima. I sad kao, koje bi poznate ličnosti imale Yu-Gi-Oh karte? Znači, koje bi imale dekove. Ovo je jako zanimljivo što su napravili, moram da vidim, zaista me jako interesuje šta bi ko imao. Aha, ovdje piše za pop zvezde kao. Britney Spears bi imala Trickstar, Rihanna Arrow Mage, ne znam ih ko je ovo liko što tako da ćemo preskočiti. Shakira bi igrala Luna Lights, Justin Timberlake neki musical Jean. Beyoncé Amazonke, pa realno to je baš odgovara. Lady Gaga od Ice Magicians i tako dalje. Aha, David Bowie bi igrao Heroes. Ko je David Bowie? Baš me interesuje da vidim ko je on. Nešto David Bowie. A što bi on heroja, brate, ovdje sad? To mi nije jasno, ali nije bitno ono. Cool lik, mogu da kažem. A gdje je Trump? Mene Trump ovdje interesuje. Evo ga. Trump bi igrao Roxanne. Šta? Mene interesuje šta bi Trump ovdje igrao. Trump bi igrao svoj zvasti gorila Archetype. Šta? Donald Trump bi igrao World Legacy, World Shield, Turbo Deck, Shield, Build a Wall, gradio bi zidove tamo Trump, siguran sam u to. And I said, we need to build a wall. Kim Jong bi igrao Infernoids, da bi konstantno može da bombarduje svet i šalje karte ljudima. Jao, dobra fora, moram da priznam. Unique Slifer the Sky Dragon, izgleda kao da ova karta, brate, šta je ovo čovječe, ovo mi se više čini kao da je fake ili tako nešto, ali dosta zanimljivo izgleda. Ovdje nema efekat koji glasi za ono koliko imate karta u ruci, da to ako nima bodova. Tako da ne mogu baš da zaključim da li je ova prava karta, ali cool izgleda ovaj dizajn, iskreno da vam kažem.
Sad ćemo ti preći malo na neke anime mimove, da vidimo kakvi su mimovi ovdje, da li su neki dobri, da li od 1 do 10 neka moja ocena za te mimove, da vidimo. Ući ću u ovo, deluje se kao da je bolje od ovog prvog, ima više pretplatnika. Šta je ovo? Yes. Dođemo tu da vidimo šta ovo predstavlja. Zapravo, Steam Anime Games is this one. Ok. Ovo je zaista zanimljivo. Šta je ovo? Not a lolly meme. What does this mirror do, professor? Sad ću da vam prevodim u stvari na naš jezik, džabe pričam na engleskom ovdje. Šta ovo ogledalo radi, profesore? Pokazuje manje ili više do vaše najdublje i do vaše, da kažem, najdubljih želja u vašim srcima. I ovdje vidimo jednu zanimljivu sliku koju Harry vidi i FBI ga hvata. Dobro, ovo su odradili genijalno, moram da priznam. Do not read this. Znate da volimo da prkusimo pravilima. Šta je ovo? Japanizing beam. O ne. Sam je zbog čega ne želim da čitam to. The greatest ships in history. Da imamo šta je ovo? Najveći brodovi. Dobar brod. Ali ova slika, ovo. Ovo mi pobeđuje, brate. I to bi bio to do klipa, nastavite da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, da pokažete da vam se sviđa ovaj tip klipa koje radim. Znam da klip nije toliko baš dug, zašto imam baš puno obaveza, pa pokušam da stižem i klipovi i te ostale, da kažem, obaveze. Tako mi to bilo to do klipa, nastavite da ste uživali. Pozdrav! Mama, vidiš da si rodila, mama, rodila si genija, mama, sada ti obećavam, mama, bit će lijepih sjećanja, mama, vidiš da si rodila, mama, rodila si genija, mama, sada ti obećavam, mama, bit će lijepih sjećanja.